Mungu hufungua milango kwa wakati unaofaa. Huenda umegonga mlango mara nyingi, lakini haujafunguka. Unaanza kufikiri umeachwa, umechelewa au umesahaulika. Lakini Biblia inasema Mungu hufanya mambo yote kuwa mazuri kwa wakati wake. Huenda si mlango umekataa kufunguka. Huenda muda bado haujafika. Kwa sababu milango ya baraka haifunguliwi kwa haraka ya binadamu, bali kwa timing ya Mungu. Wakati mwingine usilazimishe mlango uliofungwa. Unaweza kuwa unajilinda na kitu ambacho bado hujakomaa kukipokea. Jifunze kungojea wakati sahihi. Jambo la muhimu ni kuelewa kusudio la Mungu kwenye kila hatua. Yes, yawezekana haujapata kile ulichomuomba Mungu, lakini haimaanishi Mungu hakusikia maombi yako. Yawezekana ulichoomba muda wake bado, ama unastahili kikubwa au kilicho bora zaidi ya hicho ulichoomba. Na wakati mwingine, yawezekana ulichoomba muda wake bado, ama unastahili kikubwa au kilicho bora zaidi ya hicho ulichoomba. Na wakati mwingine, huenda uliomba, lakini haukuomba vile ilivyokupasa. Maana mara nyingi tunakosea kuomba na kujikuta tukiomba vibaya. Hivyo, kuwa na subra na Mwenyezi Mungu atatenda kwa wakati sahihi.